Okurgira hari mukuru wa polisi mu rurembo rwa Mbarara SP Bwambare Emmanuel Eby'okwerinda nichukuro mu buri mwanya gona ekintu kiyasimira Radio West ahabwo kubata mu WSJ. For us as security, we are ready to secure the Kinihiiro event. We have been in a preparatory meeting and I want to assure the members of the public that security will be tight. Ogona yongera yarabara abantu kuba berinza hizoba rye Kinihiiro hamwe no kwatanisa nabo amagara g'abantu no kuby'okwerinda kwabo ntubitamu ekitinisa akwa abantu mwene bija bina akasente kabo ko kushemerwaho abantu nibija n'ibyiruka byabo nibija na motoka nibija na piki so ekigenderwa kitu cyo kwingeginga security no kugira ngo abantu abija baba protected. I want to appreciate the services of Radio West and I want to encourage people to come and interact with the workers of Radio West and also with the security during this event. Omuganda nkagaba rwa parachutes bakwatiraho Radio West na crate 50 za soda ezibarirwa miliyoni 1 y'esente okuhera omukulisa abantu aha Kinihiiro kandi hamwanje ogwenyire rwa parachutes hanabwe ebirabira na mwenda byo kwezoko twindeho akasike niko kamwe k'Kinihiiro echo twindeho no mwesongo chosen beki na Isaac barya hamwanyogo nabwe cyo abantu bingi bize kandi tusemberwa na necho ubu turi kwetekatekera ebiro 3 byo kwezuku Kinihiiro cyenyini aharikakeka Jira kubanturisa abantu bakurenga 13 prawo mwe no kuronda omushero mu nyama enyama nizija kuba ziri nyingi rero abantu kwegonoza kasoda no kurongera ibikusharira nukokwe umuntu abanyengo yajaguza emyaka twe kurusya covid. Omuganda makuru begumya Julius director wa Kigaragara Vocational School hamwe na Bright Future Nursery and Primary School erukushango muri Sinjiro izoberi yahereza Radio West omuchero gurije kuribwa abantu ha Kinihiiro ebiro 30 byo kwa mushanjo mwakogu Wizana kagaraka norebo kunaruhire bishozo bya Kigaragara no bimanya wena nitutuka kunkagwa amashemerwa mingi no kukunda Radio West na TV West nicyo cyandetaha ogo kandi hona yagira ngo naija kureta kwaya eracamara barijo mu Rurabarantongo Inkuzo za Kigaragara Vocational Secondary School na Bright Future Primary School mije mwerebe aberere banyu bakuzaguza bakweshongora bakunihira Kinihiiro Rurabarantongo abantu mukutaha mu kishayi orashashire na momo pay ninga kushashura mobile money abantu 15 abarabanze baza kubona batera mushinge kanana ngira mwancenga shinge kanana nza kubashaka kubaho discount ejo Kinihiiro Rurabarantongo nkija kuba kirika ceke biro 30 kwa mushanju kandi okutaha muno mutwaro gumwe gonka kandi abantu 13 nibo batebekanisibwe kuri ahanyamezi rabe ziryo mu muceri ahabwa TV West the Akiza na Susan Charles Sima.